Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Adam mesut yang datang basah, yang dalam musad asin negata, yang menesandung lung hati kata gundang sayang gebong gundawa pemasa nundo ane sabaranda ganya nama san bahasa Aceh bahasa India apa nih cepui kok bahasa Aceh nanti orang nak kena ya ai soal asai bahasa Aceh Aceh mana nak lagu bahasa Aceh hai teman punya apa bahasa ke punya hah dah lagu Aceh oh bahasa Korea no kan bahasa Korea salam putra benar ti kurang belum gapo kurang atera odong kanda ya mana ina dawadila babo hate ya sabe ya lala imata kiranya be ke hati dalam nama sudah ke hati saben ada nuasa pada mbah kalau lagu nak kena ya ha lebo tamah 50 tu dari sultan tapi lagu Aceh betul-betul Aceh yang tak nyojong kaitan mang Korea lom lagu Aceh bu bibit lagu Aceh dakwah je cit judul ji tentang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Tengku Fahmi kamu persilakan dengan segala hormat. Tengku Fahmi kah? Oh Tengku Jamil. Ya. Muzammil Pujamil. Nandro kedua. Jamil. Oh, kepada Tengku Muzammil kamu persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah rabbil alamin wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wala. Hai anak mertua tanya hadir mengaji makan. Ya tu hai cipnya atau me. Nah popo si titoh mempo hanya ada popo. Nah salah ke habis pang mak tu. Ya popo. Tanya ada mai. Sip, maka ada mai sip. Nah dosa. Dosa tu. Nah betul nah ya sahabat tu nah tanya ada mai sip. Tanya ada mupat. Tanya nak mufum. Mempumian teban mempumian na dakwah ul asa dakwah nabu asa maka asakyan nan asakyan haju main sip na yam na jawab tu Walid Kawan dengar le.
buno yang kana dakwah ke lagu Aceh Korea, buno sedekah keronian dari sultan. Jino permintaan dari upeti Walid Amir, upeti daripada sultan, giu ke lagu Aceh sabah tu. Ya, jadi nak sedekah lah. Jadi Jino permintaan upeti Walid Amir, upeti dari sultan, giu ke lagu Aceh sabah. Tapi bek jampu. Untuk dah bagi dua, dah takkan dua dia. Oh bek. Lagu Aceh. Acehnya berhati dosa dan yang mendesak yang sebenarnya ganda yang nanangga pakalo nenasa panana percaya Allah lunduha menghamba ada daya mendaya data desa daya daya menangan ku atemuna Aceh ya buna Allah Aceh ya memenan Allah Aceh ya menang surga dewa ya anco Aceh main cima anco Aceh aju anco Aceh ya aju main cikula. Katib dari Imam John kai plung ke Encim ya. Yang empat dari upeti Walid Amir. Tapi dalam sama tu dalam permintaan lagu. Ya mana begah je mandat sabah apa? Kan? Nah begah. Jadi saatnya yang sedekah terakhirnya selawat ke begah. Selawat. Selawat ayo. Begah mandat apa? Begah anapu. Anapu hai. Menyayu begah kenyan asana oi mong puluh nak masalah begah juga. Mandat kewa rumah ya ke makan ya hantu ke tu main entak lo siap gitu. Nah ya hantu mandat nah ya hantu ya apa ya hantu Hai. Jadi ke pegah karena keun ke Bang Det peng buno you pulang emang puluh. Sabak keun ke Bang Det yang pulang lepeng buno emang puluh. Ataupun benar-benar baik lain pulang lekai mengah Bang Det. Punya kagak pemengah hanawah pulang peng. lekai maaf mandat ber. Ka Jino tatamong dalam acara selawat oleh Tengku Muzammir ya. Kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafin anun أنا موزين أنا من تعالى من آنين إن فامين أنا من أفون تنعينا إلا الله تنعي من عز الله Yang kait tamang dalam ego. Kait tamang selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Nabi sallallahu
alaihi wasallim. Ya benar. Okey, terima sedekahnya kepada Tengku Muzammir. Padum kana. Bilung le, bilung. Menyahana medum, icok pulang. 200. Waktu kah. Pemirsa Mandum dan penonton Mandum, nyo ne maklum karena Tengku Muzammirnyo kiban pu korban ci pu kiban Dong artis TikTok. oh karena Tengku Muzammirnyo artis TikTok. Nah kaku sekian menteng dan terima kasih kepada Tengku Muzammir dan para penonton dan pemirsa yang naino ne harap maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangkut lagunya. Betul tapi. Dari Gimana perlu no? ada podin deh, podin ke Makkah. Abi ai podin ke Makkah ai pergi kau sama muku. Nai tak mahlam pak ai. Nah buat saya jangan main tip. Awak kan habis kok. Hai bang, awak kan habis kok. TV kok. Tu view kok. Tu. So nanti kedua. Oh ya dua. Dua. Sorry kau dah. View kok yang 4 nah. Merah, baca merah mak. Pak. Oh ya. View kok. Oh nah view kok. Yang Honda kerja Honda view kok. View kok. Boleh. Nah ada view kok. Hai ke view kok enak kantong Jela kantong. Palu. Aduh mata mak tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang lain itu siap deh. Ini lagu balai bacut. Kasih tangga baik bawa hati anda lalu bahijah kemenahu yang mententu hati anda leng dan menggata ayo nama yume gabakare la pakala nasiru dayo hai ada manzara ke
bakala yang kamu tegaya bersaksi abad kau jabil mereka pukul dalam anda pandang yang gaya melfah yang hati tabe-tabe namun madanya menandangnya demenanya Tuhan daya melalainya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riuk kabica tan lecudah rasa mata oh tak pandang cicim terbang wau alam ni bahasai dalam rimba hiasan nanggra bungong mengoleh bak karang kon salah kumbang tetapi ra dan dijaga pun cajroh nanggra wahai ado sebab kata hai bohate yo nabi lahe rasul kala nak angkat derajat gata pakon hai intan tatem riwang bahina sabe sampai hati apa male ayah pemah si kurang bulan rapo tolong batana balang kandungan yang taruhan hancur badan watai kepulai kata oh raya kata wahai darah pakan dau sayang tak hidang masjidku Tuhan urung siga tayang getelam nuraka memang syaitan sanggup jasad gata bala beta tamah beban pernyan kasih susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Sultan kamu malamnya senang tak Sultan kagetuk tilok kagetuk wajaro nyamban tenang di Sultan kamu dan ipat atuh balepi tengku manjar senang tak dan pina padundro raka-raka numpat hanalung kenan kana hanalung tuto senang tak nampak begah jadi naga kirim sedekah ke tengku. Hah? Hanya bagi dua. Oh, berarti sambung lom. Sambung. Selawat cicit.
Katruh abati pun tu. Sebenarnya selawat le selawat. Cuma cara kerja kiban Sultan. Kiban cara dekat. Oh, Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Hanya selawat betul. Muhammadinillazi Allah tanhallu bihil uqadu wa tanfariju وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس بعدد كل معلوم له الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي الله تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الحوائج الله وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي الله تنهل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب الله وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rupanya abati pun teut pi. Ya, senang tak taat. Nak kirim sedekah ti teku. Abati pun teut. Ya, terima kasih ke abati ya. Pak MT